Oriri uteti uthiete na mbere na gwakiriria na atongoria ngwataniro ya mung'ethaniro kuoneka o mundu akihuria na gake. Ngwataniro eno igomanite mwena wa Kiambu kuria maugite muoroto ni guthiminda urumwe wa mung'ethaniro na kuhe a Kenya thirikari ingi na oho kugia na unyitaniri wa atongoria kiumbe na kugia na urumwe wa ciama na gukananyita umwe wao mbaru githurano-ini kinene gia mwaka wa 2027. Ndeto ino yukite riri gukoretwo gukigia na atongoria mararia miario ihana guthie mugaru na ndumiriri ino. Telling them to dissolve and join DCP. And you just you formed your party the other day. You found these parties in existence. What has prompted you to think that they should dissolve and join these new outfits? We also reject any impression that Honorable Gachagua has been appointed or mandated to speak on behalf of all the people or political parties. Mugayukano uyu ukioneka o guthegea o kahora kuria ica ikuhi mwandiki munene wa kiama kia Jubilee erigite kuga gutire mundu uri na hinya wa gutereba uria mung'ethaniro ureka ari wika. Ndeto iria cokeretwo ni munini wa munene wa kiama giki Jeremiah Kioni. And we don't want as a party any dictatorship. We don't care where the dictatorship comes from. If it comes from part of the opposition or if it comes from the government, we want a free country where democracy reigns. Ukimpigia kura akikosea anawaambia ulizeni mwenye anirileta. That is a very terrible thing. In fact, it is very retrogressive. All right. In fact, it is primitive. Ihi miario ino ni iratwarana na uria atongoria a ngwataniro ino makoretwo makirira muingi. Athathauria uteti mari na wa kuga kuringana na uria ndirona kurathiaga thini-ini wa oppositions hena kaundu mareka karatutaga theoretical not practicability. Theoretical ni kaundu ngithoma kana kaundu ngigweta no kahindi yakwa gwika implementation ya maundu mau makome different. Marora ni maronekana ta mataratwarana na ciugo na ciiko no ungirora pressure ya mena kuma gwi public iyo niyo iratuma othe monekane ta maretikanira ati haria mwisho no nginya makagia mundu umwe uria ugakorwo akirugama na tigiti wa United Opposition. Athathauria ya makiuga undu uyu uhana wa kwariririo tu editi undu uroneka ukihoteteka edi gutindikiririo ni muingi maya kuhingia wedi wao wa kunyitanira. Akone ijino marwa naenda kwirwo ni baruya wakone mundu gwitu Sivuna tabutugo wathi wara mundu gwitu Matiang'i na katamutugo ku unity no hatire no ne kole mararia makiuga na mekunyithania ndu then igwa miario yao ndirona miario irina wothe urauga ati matikanyitana. Ngwiciria kiria muno ndagika ino marageria kurora ni othe makigeria kwiga haria ati niwe ukuoyo ti uyu ungi. Umwe akiuga atongoria aya ni atengerie ni mahinda uria ungi akiuga ihinda ritiramakania muno bata ni kuiguithia muingi wake. Gutina njiro onimwe ni atengerie ni mahinda na mahinda matietagira gitariwa ritietagira kimugamaki. Fata ni makoro o mundu ni athiete ground yake akamefanga na akaiguithia andu ake ona ingikaga kuoyo the candidate mundu uria tukoya niwe muga. Riu maitho mothe merekeirio kurio niguo kuona kana maumirira ma kunyitana kwao kuri na umithio. Tuko pamoja as United Opposition. Handũ-inĩ ha Inooro TV ritwa riakwa ni Ikua Wamboci.